Yes, of course ubwo ewana sound mu kanya gato ntabwo byari bimeze neza, harimo volume yo hejuru cyane kuri background, gusa namaze kuba mbishyira ku murongo kandi asante sana ewana ibintu ni sawa cyane. Ekipe ya Arsenal kuri iyi deal, uwo bita Vinicius Junior n'umukinnyi ishaka cyane. Iyi transfer ikikomeza cyane kinajyana na demands z'umutoza Mikel Arteta. Mbibutse ekipe ya Arsenal yasinyishije Christos Zolis, n'umpeti wavuye muri Club Brugge, yanatangiye imyitozo of course, aho ekipe ya Arsenal iri muri Spain, igomba no gukina imikino itandukanye ya gishuti. Uyu mwana wamaze kujoininga, murabizi ko Arsenal yatandukanye na Leandro Trossard yavuye mu ikipe ya Arsenal ajya muri Besiktas. Bivuga ngo mu gushaka gukora reinforcement cyangwa se kongera imbaraga muri ba rutayizamu mu busatirizi, ekipe ya Arsenal they are looking for those players with great quality, babakinnyi nyine bafite karite zidasanzwe. Hanyuma amakuru azamuka kuri Vinicius Junior, ndetse kugira ngo unamenye uburyo iyi deal ikomeye cyane, ndetse biza gusaba Vinicius Junior kwemera kugabanya ibyahembwa, kuko amakuru avuga ko ekipe ya Real Madrid imuha miliyoni 20 yo zonyine z'amayero. Vinicius Junior ubusanzwe yafataga miliyoni 15 z'amayero, akaba yifuza miliyoni 30 z'amayero. Byumvikana hari gap in evaluation. Icyo twita gap in evaluation ni ukuvuga ngo umukinnyi amafaranga yifuza nayo ekipe iri kumuha aratandukanye. Mbibutse Vinicius Junior contract ye izarangira muri 2027. Ekipe ya Real Madrid bimwe mu byitifuza ni ugutakaza Vini ngo agende ari free agent, donc agende nta kintu iyi ekipe yinjije. Uko byagenze isinyisha Kylian Mbappé ava muri ekipe ya PSG ajoining ekipe ya Real Madrid, donc ibyo bakoze bamuzana ari free agent ntabwo bifuza ko bibabaho. Ni nayo mpamvu bavuga bati Vinicius Junior, nimba utari buze kongera amasezerano, we can't afford to lose you just for free. Ntabwo turi buze kwemera kuba tugutakaza nta n'amafaranga na make twinjije. Hanyuma inkuru ituruka mu gihugu cya Espagne, ikinyamakuru El Nacional inkuru irekuye mu munota umwe ushize. Ugiye kuri El Nacional wayisangaho barakubwira bati Arsenal are prepared to offer Vinicius Junior a salary higher than Kylian Mbappe's in a bid to bring him to the Emirates Stadium. Hatari cyane, tuzamukane n'iyi detail. Hano iki kinyamakuru kirakonfirma ko ikipe Arsenal iri guproposa Vinicius Junior contract umushahara urutuwo Kylian Mbappé ahabwa muri ekipe ya Real Madrid. Mbibutse ku kijyanye na salary mbaye nk'ugiclarifying ho gato, aba bakinnyi igituma bifuza umushahara wo hejuru, kimwe mu byo bagenderaho of course bagaruka kuri ako gaciro kabo ku isoko. Aba n'abakinnyi kugira ngo akore iyo advert, ibinyamakuru bikomeye cyane cyangwa se izo brand za Adidas za Nike, kugira ngo zibahembe menshi, kugira ngo umenye the story behind impamvu baba bashaka kugira ngo bazamurirwe imishahara. Iyo umukinnyi yahembwa menshi, n'agaciro ke kuri transfer market kanagena izi brand yamamaza amafaranga zimwishyura. Ni ukuvuga ngo iyo uhembwa amafaranga make bagufata nk'umukinnyi, donc wanakora iyo advert ariko bataguhaye byinshi cyane. Niyo mpamvu Vinicius Junior avuga ati kugira ngo izina ryanjye brand name, kugira ngo izina ryanjye rize kuba riri hejuru, nuko Kylian Mbappé namurusha umushahara, namurusha ibyo nahembwa muri ekipe ya Real Madrid. Hanyuma ibingibi bikaza bimufasha kuba nawe izo deals, advertising deals yakora ziyongera cyangwa se agaciro kazamuka. Uyu mukinnyi ekipe ya Real Madrid iramubwira iti kugira ngo ugume hano, kugira ngo tube tugufite, nuko ugomba gusinya contract, kuko tudashaka kugira ngo uzasohoke muri 2027 ugende uri free agent. Hanyuma murabizi Real Madrid yasinyishije Yan Diomande. Benshi bakanavuga kuri deal ya Diomande, ese kwinjizamo Yan Diomande byaba bivuze ko Vinicius Junior azakina kuri left wing forward, Kylian Mbappé akine nka nimero 9, hanyuma Yan Diomande akine kuri right wing forward? Question mark. Gusa iyi deal gusinyisha Yan Diomande ava muri RB Leipzig
benshi bakanavuga ngo ni statement signing, ya signing ukora kugira ngo yereke umukinnyi ko ashobora no kuba yagenda kandi ntugire ikibazo. Hano Ben Jacobs muri Talk Sport, Ben Jacobs umwe mu banyamakuru baduha inkuru nyinshi cyane za sport by'umwihariko muri summer transfer window nawe kugenda twapdatinga, aratangaza ko plan ku mutoza Jose Mourinho, plan iri clear. Vini, nimba utifuza kongera amasezerano, nimba udashaka ku extendinga contract yawe hano, the message is very clear, urasohoka ugende, kuko Yan Diomande kumusinyisha ndetse bimwe mu by'ekipe Real Madrid ishaka no kwirinda this season. Murabizi ne ekipe mu myaka ishize dressing room yari ikibazo, kumvikana umutoza abakinnyi guhuza byabaye ikibazo. Ibyo ngibyo mu kuba Jose Mourinho ashaka kubyirinda, donc aranakonfaminga ko ekipe Real Madrid Los Blancos, amakuru anavuga ko kuba Yan Diomande yakina Vinicius yagiye byibuze byanatuma iyo dressing room urwambaro rwa ekipe Real Madrid rugenda neza cyane. Hanyuma nkuko twaturi muri El Nacional gakomeza kubwira iti Mikel Arteta sees the Brazilian international as his dream signing and wants Arsenal to build their project around him. However, Vinicius still prioritizes staying at Real Madrid despite Arsenal's lucrative proposal. Uyu mukinnyi nimuze kumva ko adashaka kuguma muri ekipe Real Madrid. N'umukinnyi nawe of course ekipe Real Madrid arayifuza ko ni ekipe nziza, ekipe yatwaye ibikombe byinshi, ekipe ifatwa nk'iya mbere ku isi. Of course nawe ari open kuba yahaguma. Gusa nubwo ari open kuba yahaguma, ekipe ya Los Blancos aka kanya ntabwo ari buze kuhaguma ngo izamutakaza ari free agent. Kuri Vinicius Junior bivuga ngo ahangaha biri buze gusaba umutoza Mikel Arteta ndetse na ekipe ya Arsenal gushyiramo imbaraga kuko kumupropoza uwo mushahara uri hejuru cyane. The Telegraph ni reporting ko Vinicius Junior ekipe ya Arsenal ishaka kumuha hejuru y'ibihumbi 400 kuri ku cyumweru, yes 400 by'amapound ku cyumweru. Benshi bakanareportinga ku 500 kumugira umukinnyi uhembwa byinshi muri Premier League, kumugira umukinnyi uhembwa byinshi mu mateka ya ekipe ya Arsenal. Arsenal yahembye ba Mesut Ozil 350, ba Pierre-Emerick Aubameyang bafataga hafi muri 800 ushyizeho na performance based bonuses. Bivuga ngo kuri ekipe ya Arsenal ku kijyanye no gutanga salary yo hejuru cyane, abantu nimuze kubyibeshyaho iyi ekipe ko yakwishyura Vinicius Junior umushahara wo hejuru cyangwa se amafaranga menshi, bakubwira ko yo iri prepared ndetse iri ready ko yabikora. Bivuga ngo aya makuru avuga ko Vinicius Junior mbere na mbere ekipe ya Madrid yamubwiye iti mu gihe tutarafata final decision kuri future yawe, nimba uzaguma hano cyangwa se nimba turi buze kukugurisha, igishoboka no kuri buze kuburetse kuza pre-season turaba tuyikora ariko wowe udahari. Ini ni inkuru iri muri Team Talk, aho bakubwira ko ekipe ya Arsenal yanagiranye ibiganiro na camp ya Vinicius Junior. Hano bakubwira bati Team Talks transfer insider Grammy Bailey reported that Arsenal have had talks with the camp of Vinicius Junior. Kuri uyu munya Brazil w'imyaka 26, Arsenal yatangiye ibiganiro inaganira na camp ye cyangwa se representatives abashinzwe inyungu mu mupira w'amaguru. Ibyo byose biza bishimangira byumvikanisha uburyo iyi deal ishobora kuza kubikorwa. Hanyuma abantu bakanakubwira bati reports suggest Arsenal would need to obligate the British transfer record, obliterate the British transfer record of £125 million currently held by Alexander Isak's move from Newcastle United to Liverpool last summer. Ekipe ya Arsenal amafaranga ashobora kuza gutanga ashobora kuza kuruta ayatanzwe kuri Alexander Isak ubwo yavaga muri ekipe ya Newcastle yerekeza muri ekipe ya Liverpool, amafaranga arenga miliyoni 125 z'amapound kuri transfer ya Vinicius Junior. Hanyuma nko nakubwiraga reports zitandukanye zikavuga ko uyu mukinnyi ufata 450
bya buri cyumweru by'amapound ekipe ya Arsenal iri buze kumukubita hejuru ya 500. Mwibutse ekipe ya Arsenal uhembwa menshi uyu munsi ni Bukayo Saka ufata 400 by'amapound. Yumvikana ko ibyo byose bishimangira ko biri buze gusaba kumena banke cyangwa se guspendinga byinshi. Gusa ekipe ya Arsenal bakakubwira ko iri prepared kuza kubikora kuko uyu n'umukinnyi bashaka kuba basinyisha muri iyi summer transfer window. Umutoza Mikel Arteta n'umukinnyi ashaka cyane. Andrea Berta Sporting Director bakakubwira ko ari deal arimo cyane. Hanyuma Vinicius Junior in his career muri ekipe ya Real Madrid uyu n'umukinnyi mu mikino 375 yatsinze ibitego 128, atwara ibikombe 14 muri ekipe. Byumvikana ko ewana numwe mu bakinnyi beza bimazemo igihe. Ugiye no kuri Florian Plettenberg umunyamakuru wa Sky Sport mu gihugu cy'Ubudage arakonfirma ko Arsenal the Gunners are seriously interested kuri deal. Ewana bivuga ko byinshi biza kuzamuka, turakomeza kugenda tubigarukaho hano kuri LC Sports Transfer News, Sports Analysis, Team Talk, and of course breaking news here we brief sports, European sports only. Nkakubwira nti stay in touch, stay connected, tuze gusubira mu kanya tuganira ku zindi deal zitandukanye zigezweho neza cyane.